Veseli smo, da so se tukaj v Daruvarju zbrale žene iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, kjer skupaj govorijo o veri, o medsebojnem sodelovanju, o življenjskih problemih, družinah in vsem tem, kar izgrajuje našo skupnost, našo evangeličansko cerkev in pa tudi sodelovanje med narodi različnih jezikov in kultur. Smo prišli do ideje, ko smo proslavljali 500 obletnico reformacije, da damo temu še večji zagon. Same smo se pripravile na to, da izvedemo 3-dnevni seminar, na katerem naj bi sodelovale evangeličanke iz Vojvodine, Srbije, iz Hrvaške in Slovenije. Seveda ti začetki niso imeli mogoče takega uspeha, kot smo si zaželeli, ampak upamo in verujemo, da pa so bili tisti, ki so vodili potem še naprej, da so tudi škofje začeli o tem razmišljati in nam dati svojo oporo k temu, da smo lahko se lani prvič spet srečali v popolni postavi tukaj v Daruvarju z nadvse lepo temo žena ženi. U seminaru sudjeluje 15 žena iz svake države, organiziraju svećenice. Iz Slovenije je to Simona Prošć-Filip, iz Srbije je to Ana Petrović, a iz Hrvatske su to svećenice Svetlana Vojnić-Feldi i Davorka Horvat. Sme veľmi vďační Pánu Bohu aj ELCA, našej evanjelickej cirkvi z Ameriky, kde s direktorkou pre Európu sme vykonali tento projekt, ktorý sa dobre podarilo, už druhý rok beží. S Rachel Heskezin sme veľmi vďační, že financie poskytli nám oni, aby sme už druhý ročník mohli konať v Daruvarských Tepliciach žena žene, seminár náš evanjelický, luteránsky, protestantský, veľmi duchovne dobre založený, pretože ženy sú našim najväčším pilierom však v každom cirkevnom zbore a tak aj v všetkých cirkvách. Tento raz sa chceme podrobnejšie pozrieť na úlohu, na poslanie, na zmysel služby ženy v cirkvi a v spoločnosti. Máme na to prednášky, pozeráme sa na to teologicky, tiež sa pozeráme z toho prírodného alebo dokonca aj medicínskeho pohľadu na funkciu ženy ako takej, ako súčasti ľudstva. A ide vlastne o to, aby sme tie ženy posilnili, aby ženy našli v sebe duchovné posilnenie, aby našli v sebe to, čo im kresťanstvo cez posolstvo Pána Ježiša Krista dáva. Ja sam došla prije svega napuniti bateriju za ove divne žene. Ovo je sad već druga godina da sam ovdje i moram reći da je ovo nevjerojatno iskustvo. Teme od prošle i od ove godine pogodile su meni osobno baš srž onoga što je meni trebalo, a to je da otkrijem svoju ulogu u svijetu, da otkrijem svoju ulogu u crkvi, da otkrijem sebe kao vjernicu, kao majku, kao osobu koja doprinosi na puno većoj razini od one na koju sam ja navikla ili smatrala da dajem. Znači, vidjela sam se u posve neko drugo svjetlo i bilo mi je super dobiti povratne informacije od svih onih koji su bili oko mene. A podľa slov našich žien, keď sa vrátili z tohto semináru, myslím si, že to je naozaj potrebné a dúfam, modlím sa spoločne s našimi bratmi biskupmi, aby sme aj po tom roku ešte máme však financie na to, nasledovný rok veríme, že sa podarí tiež zakončiť tento projekt, ale nie zakončiť celkovo, ale hľadať spôsoby, ako ďalej tieto ženy animovať naše sestry, aby cez slovo Božie, spev, dokonca sme uvažovali, už také máme veľmi veľké ambície, že možno nejaký spevník, lebo máme niektoré rovnaké melódie, rovnaké sú to piesne a každý by spieval v svojom jazyku, čo by bolo fantastické, že proste istým duchom, iným jazykom, ale istým duchom spievame na oslovu Pána Boha. A dúfame, že týchto zhruba 50 žien, ktoré navštívia počas týchto 4 dní seminár, budú ďalej pôsobiť v našich cirkvách všetkých troch. Želim si in prosim Boga vedno znova, da ti temelji, ki jih postavljamo, da bodo rasli, da bodo obrodili sadove in da bodo motivirali ženske vo vseh 3 crkvách. Naozaj sme vďační, že sa toto uskutočnilo, ako všetkým aj, ktorí priložili ruky za toto podujatie.
a veľmi ma toto oslovilo, aj veľmi sa tu dobre cítim a vlastne ako je tá téma, že úloha ženy, takže sme tu naplnení a verím, že aj dokonca ešte bude toho veľa viac a že budeme tú misiu aj doma uskutočňovať a šíriť vlastne. Ti seminari su perfektni, naučiš se marsikaj, dobre stvari in doživiš tudi druženje s prijatelji, obdržuješ te prijateljstva i nadaljuješ naprej. Vjerujem da bi trebalo češće raditi na tome da se žene nalaze, da razmjenjuju svoje iskustva i da vide da zapravo su puno važnije od onoga šta se inače smatra to da su pomoćnice. Jer nisu samo pomoćnice, one su partnerice u svemu što se radi. Tako da hvala od srca organizatorima koji su omogućili uopće da se nađemo u ovako divnom velikom broju. Što se tiče ovoga projekta Žena ženi, najprije bih zahvalio našoj sestrinskoj crkvi iz Amerike što je podržala taj projekt koji nama u ovom području, u ovoj regiji puno znači. Žene su te koje su oduvijek bile vjerne Isusu Kristu. One su te koje spajaju sve nas. Tako spajaju i ove naše 3 evangeličke crkve u Sloveniji, u Vojvodini i ovdje kod nas u Hrvatskoj.